piraso. Pwede ko oras na. Hati-hati di jalan.
wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi kita di channel CTV Kadesnat Sulu Salam. Hari ini kita pantau truk tronton Abdia Aceh yang lagi ini konvoi 4 unit. Ini lagi istirahat bosku menuju Abdia. Foto di ubah nanti nih. Ya sih buat dulu.
ada